Eta kwa mwatha moipaja rwimbo rwitikeneza hatufanani muthikiria thaijirisha rukirisha tuika ndeke 16 mutegeri wa Weru TV karibu sana turi mukwe muku marakameme ka Weru FM 96.4 na ntukwe naro turi ariria manjegie Utungata bwa Kenya Revenue Authority ni KRA kenda ningi tumba kutha tukimenya abo mberema ukwithirwo ki file returns chiaku kana ukwithirwo ki declare manjegie ogoti kana imbiweterete kwina ntuko inkaitigere ko no withirwe ugitetheka biuri bia kubejo kurukira 40188 kana 40321 karibu sana. Tunasemanga ladies first gents before. Tuambirie na wewe maybe kuche mic hizi. This is adjustable. Okay. Yeah. Tuere marietwa. My name is Mbetagwa Salim Juma. Kuma ofisi ya Kenya Revenue Authority za Jamero. Yes. Na ni Mbetawa Kadhure Gatobo. Kinyaninde muritingoge wa KRA Jamero. Kadhure gya kiuria gyakwa kia mbere ntikuria manjigi ogoti nonto tutije ogoti ni gucokia ogoti kithirikari Amiru iba ku file returns kana turnout kariate Amiru iba kugeria pezange tema indi bado iba batiko kweza kuongera kweza kwe bara batereza gucokia ogoti bado na ino kona ntuko isikuthira tigeria ntuko mugwanja ke tekwenda beza ntukwere mwisho buru kwethera murainizwe kinyana are prison ko ubasiomye beze between narwa before ntariki that Juma mtu no ashiure mutaratara jo file returns ujura jitaita ate process mutaratara jo file returns chonde ni mwanya lakini mwana muno ndera twariria returns ichia mwisho mwaka ili te manto maingi ukethera gutebia sharo koran you just file a new return kendo giriria utekeja kuringwa penalty ile mwisho mwaka mwisho by 30th utekeja kuringwa penalty ile ngirijere yes thank you yeah na mtu no ashurie mbatere ne mwankambize mwanka kiari kenda mbomba kuthirwa ngi file return iji lazima uje kiari mbuga mtu wonde ukomba nyo kuruka thimune wa komba upariti Facebook ntukoje gukurukira mutandao jwa iTax o mtu wonde no akuruke nyoga kuruka cyber bunga ke wina pin yaku na wina password yaku it is nonto bodo muno go file return yaku no keja kwithira ukiona aja ko tikumba no wijo bisine sietu no utethereru at any time kagitene ko no utethereru officers beto be tayari ukejo gatethereru yes kagwiria penalty kana nkareka maybe go file returns ruja Kenya of course better last minute whether an extension by the way arigo tena extension ya Kenya uga tutongezewa siku kadhaa wote extension bure penalties chida chimbi kana consequences cha kureka go file returns ojo kedra ta file return by ntariki 30 cia mweri jojo kwena penalty ngirijere ngirijere paya o mwaka kedra ta file return ore agwa ngirijere wiki return eto kuthithia mwaka kwena penalty ingi cia mweri ende tuteko ciariria muno na ru no tutrenda ntubeja kuthithia mo ntariki 30 muno na no na omibi batere ku file returns mtu wonde wina pin kinya kethera ari muritwa kana tegurita ngugi mtu wonde wina pin yake yare na batikweza akathithia return kinya mama mboga hata nani mtu wonde kila mtu bora kinwezere kiare no nenkerwa kiare pin no batikwezo kathithia return kwa anto bathuganagia maybe returns ifile wane ritungugi bathirikari yake by the way kwa bathugana yo but nandenda kobera mtu wonde wanazukia pin kinyo kethera utengugi ne buru kana we self employed we mama mboga na we na kanduka gakusa moya we morito we skuru enda kinwazukirie pin no batigushokweza kuthithia return failure to which na ndio kariwa ngirijere ikino ntona nditujete mapema kenda torigeria mtu kuringwa baini na Juma kwithara kwina voluntary tax disclosure imbi uyo yongwa voluntary tax disclosure program imobango jwa kiari jura jwa letero jwa gutethereria antu bare bati declare ogoti bwao na voluntary tax disclosure program irana for 5 years kuma mwaka jo 2015 July mwaka 2020 June 30th rather right so bora thirikari kuthithia ni kunenkanira mtu wonde wino ugoti ata declare kanya kagwa kuja ku declare na program ije kira na for 3 years
kuma mwaka jo 2021 mwaka jo 2023 na bara bonde bombera ku declare no tunande ugategera thaiji tu mwaka jo 2022 yes muntu wonde bombera ku declare ugoti tutari to gukinyira to mwitia omba ku declare ugoti atari aku declare a declare 2021 na rekerwe all the interest and penalties 100% so kiri yake ale principal amount ile abate kuthi kuria but nande weja nandi that is for the year 2021 mwaka jo 2022 uria wa declare ugoti bora batu tutari tukuwambire kumwitia muntu uria akarekerwa 50% of the interest and the penalties tutake mwaka jo 2023 na no mubango jo kuthirira ukethera muntu nandi arekerwa 25% so yaranaga na kurekerwa this at 100% 50% na 25% kwa une nkuromba ategeri bonde na muntu uri kuthikiriria akethira ukeja kwithira nuntu ugoti no tugagukinyira tu no tugagukinyira tugagwitia bu mbere tukinyira ri utijo declare voluntarily mapema ujukie kanya kau gakurekerwa gukurukira mubango jwa voluntary tax disclosure program yes karwitha ntuba ba disability kana ntuba mawathe ndi bomba kuthira kinyabo bagi file returns kinyabo babati go file return ore tukuga kabere kethira wina KRA pin no bati kwezoga file return kinyabo bari follow au mwanyazwa wake ni urea benaira twetaga exemption certificate barekeri kurea ugoti na kinyabute ugoti bunde batereaga bena limit omweri kethira wina wethithia nthiguru ngiri 150 riu oterea iwote kore wogoti bwacio indo keja kwethera okirea gwa ngiri magana zaire mweri 50 ezire gururea 150 na magana zaire ukamirira ogoti ko kethera ndina maybe ndi mtu ina disability batere kuiza kire babu kana bado process no ile no acidithirie wengo akiombaga na wethero tina position ya kucidithiria return wengo no wize ni rana ndikire we apart from kuiza na KRA pin yawe kana kibande akongera eje na exemption certificate ira yawe ira nenkeri kende murekero kurea ugoti ko uweza na bibio biere tukomba kumutetheri na kinyawathi return na ikuthira kwina instances zile maybe chia Kenya bara of course akukosagi wale watu wa kupiga ma shortcut maybe ndi na PE kana inko imbatere kuthira nti fatere kuthira ngi file nil lakini you find mo Kenya jo uno file nil is it ni umba kuthira kiapa ni shabukana actually utemba ko file nil no andiki nonto ogeria go file nil return yo system ega kuonia no andiki system already netwonetie no rei nonto omweri riria ore ko andikite agukugitira mbe akukugita mbeca iria na remita gweto ko uke andari etore akutuketha tukiona no kurirwa kethera ingiri zire omweri kana ngiri 10 kuringana na kiwango kirio kugito ko utemba kweza mwisho zo mwaka weza kuga we na nil return kuna bara bangina bo biashara neo meba kuthugania na ndito tikumenya no utena employer ore gukugita weza kuthithia nil return at the end of the day no ukagwatwo tu ko uote aje gwetera ririo ukagwatwo no ri ugito mwanka kuketha kwina penalties na interest cia kwario rongorire ria mbere ko ukaba muntu kwethera akiaria wo makumo kiambiriria kethera wina ngugi declare tu mbeca irio kuona no thithia return ekura kubatere Juma maybe ya kinyago nto inkwenda the compliance certificate do I need to kweja KRA kana inyayo no meone online ntukuji tugaga gukurukira mutandao jo iTax TCC or rather tax compliance certificate is system generated uteko need kuja kuona mtu na wetara ge system utako gukurukira pin yeku ge iTax wathithia ku apply tax compliance certificate ukeja kuthira gutik we untu tithithie kenda ire tikaume yongo the system yongo igakwira na au nandi ni omba either kuja obisine goto but rather ukeja kuthira utina marandu kana utina untu utigeire kuthithia gukurukira KRA igakuritira tu au direct automatically to generate yes ikarega gwita meje kwina there something about yongo ne kunenkaira reason yes it gives you a prompt gukwira imbi na ambi utithithie ukaja kuthira ku returns utifirite ukaja kuthira kwa either ku mbeca jige system utirite gakwira ne gagutariria mieri na kagite ne karia ka ale mantu jo jatithirite kwa
ugwo kwangu komba kwita kuja address. Yes. Karwitha maybe kwina maybe ndina muchore nkumenya ta file returns. Is there a way maybe jamu Kenya maybe akenda ku notify KRA kana nyabi mu biashara maybe nkumenya kwina mtote korea tax. Is there a way ka notify KRA na maybe kwe benefit nkona jamu Kenya? Kwena benefit na kwena njira ku notify KRA. So ukeja kwethera nwije muntu na uome mbuga bwe biashara nemwe ubwo nuri agogoti bwaku na wote KRA na no kwiguo kinyikira kana no kwenda kuuga kinyawe kenda bwethera bwe amwe no report ke kwena email meru@kra something.go.ke kwena iwe meru@kra but kwena inge ya complaints CIC. Yes. cic@kra.go.ke eu complain ekwe ketherere anonymous itemenyeka ijumo rauga kathure atireaga return kana atireaga ogoti bwawe kwa hiyo ewe ketherere anonymous na mtore wa report kukaja kwethera twathithia analysis na tuona ogoti kwibuboneka borea batikorea uka rewarded 5% of ogoti borea KRA ona obo mkuma kire mtore ukari wa 5% kana milioni ijere whichever is less. Milioni ijere ni mingi. Otunengera kesi na mbesa ikuingia na 5% eu so 5% of tax ira tuona ugoti bora tuona kumania nawe kana milioni ijere irere nini kirenge oruga ntemenyeka utemenyeka buru ukaandika na the email is anonymous waandika email ewe tethirenya kiona ya waandikite kuma na kana ugore o itona ni any of those it is totally anonymous muthikiri bire bia kubije kurukira 40321 kana 40118 ni thajire na nusu nkwenda kidogo tunoka lakini nkurikania Kenya bena mpara muthikiri akagitene gaka ugwethani kunda kwiromba kuthwa yojeri no ntukurea wathambia kana biri iko kwina mukenya orote na gya gukaranga kabisa kana nyake kutherukia na niguno ntu safari kombo kwira atiri inya *126# wethero gitumira bonga points chia ku gutigira ati kwina mukenya ungi kinya bwe wona irio areo gutumira bonga point ku feed mwana community kana kinya family imwe tushokerete twarike kuigwa nteto cia biashara inya *812*981# wekera mbiribiri jasikiza tune yeku weta ai eyo amrome eyo kiti yani oni yangu ete bya kore bwambikira mbiribiri yake murume mbiribiri yake na bwana mbiribiri ni onkabonere bondu mieru are murume kiti onkundia roe nyambere twaria kiti murume 30 churu bwandu mbiribiri cha 20 na bwana kiti murume kana botomite na mbiribiri inkomenya inera igeri nyabatalaisa kiti inya *812*981# wekera mbiribiri jasikiza tune yeku Mwana ndo waigwa izokire amazore bwana ndo wejinu kujya muntu kima kiyo yazira ni Drama jiri nera etawa ifenso tomiringa moa nuarenda kurangare kai karinga na misiri ya untubu wakwa ndikuria kaore ruwekera ngui mono ntumure jwetere yome benje baingete skulu baba kora njira no kuroketeri bali gwata ende me aoni re rwande mondero enjiro kari dona ya uni ambomba tamburi amburi kuratire meza kwa ena amburi kana tene sasa waniende wete anjeso ukanua makisimao ukaona ngoe enye ondambia maoro no we akakola lakini pena dene roje yaka mheshimiwa le kabisa ndio na ngwata leo ngana ngwatani chibo como
tukinyete nja iji twina muoroto jumwe kumenya nkatha iji citanirite na weru wendo na uchamba bobwingi na kuga aricwa gite kia mujumbe ono thimenti amito kombone borere kagitene gaka beyond CDF imbienge atuthithiritie na twere project imwe re initiated aiwe yeja ne rugoro national government no to national assembly akara atwaruguriro Karo Karimi Murioki kana CK imwekoro mami mobiashara na iguru ya jonde akurerete nja ya siasa kwa u otekio kigeni kiwe mwita jojo ntwangaine neja mwanka njeto akeja una bakabanga siasa na mzee kile ntumana vimenti kure huo kamatite ne kamatite barabara ne kamatite roji ne kamatite kidomo kya mwanoku ne kamatite school tugetikiria kudithia trade off kure ku atiringi magana 3 na muntu tiwara tudithiria the last 10 years ratiri ne kwa ya gikaro tuinireka something tumaini la na ndete ni kuina kwa iko bwana ni Jumatatu ije ya tariki 27 thaa igiri ciogoro kiri gikaro na kaunti ngono cia mwanya umaririte gwakunja. My friend, I am going to get this thing. One touch like this, single shot. God will not forget this country. There are so many remnants everywhere. People have refused to bow down to the gods of Bali and other gods. We are living at a time when many Christians are ashamed about their faith and are ashamed about mentioning the name of Jesus. So brethren, every time you must remember the devil is a deceiver of brethren and the father of all lies. God will begin to cleanse the house first, and then there will be an outpouring of His Spirit like never before. Brothers and sisters, there is nothing that can compare with the first love of your Savior. Ndugu na dada, hakuna kitu ambacho kinaweza kulinganishwa na upendo wa kwanza wa Mwokozi wetu. wendo ni kumiria wendo butitaraga mothukia wendo buti urongo wendo ni kurekanira jaigwaka ukijukia mwiki nagemetwe gucia kugweria metho muthenya junthe gukuruka gwa kanicha kurikithia katho ni mata na mechietio Twitter reception wimbo komata mugithi fririnda na kanongo tebya gutigero nyuma hanchenga na chio na murio jungwa ne keki Shenda cia Jumamosi kwambiria thaa 3 mwanka thaa 3:25 mbito wa Purity Nguta ugakurukirwa Twitter ikone It's a beef burger and chips, a chicken legs. Ombe kudhidirio byaku bya nguku au we biashara eno Twathomithia kosi ya spinning ni mwayombe ndene ni wa gwika ruraya ni cute ya lapre kundueria ali baite ali Nandi no uchionere na gukenera mibango ina mwago na nkanya amwe na nteto chia Weru TV Kiri Zuku Channel 39 Uma mundune Wija Werune na Weru TV Rumuri Duamiru
Kiberu kiwa atire roi rwaringwa kwina tumi na tumi kerware mwembe omwiro okinya oigoro gojo manya kari migo kere ambita nkaga kurega kuruba bakwa na tamukuru ankwenda ri murume tuma na untu pana mara utenda tukundi onge no kalia ngere tumare mugani uko gwata wage ere tiankwenda meuga tia kwenda ningi umugagura kanini ute unge bulu mukuru muwa mukuru ntathambura ute umuzakomba kugagurwa mbere ya mi ndikuria atiri yani wogora nukera kabisa wana wao ndino nyoko ina murukire wandi nyoko ina murukire ato mukundi no kanini ntu mumaro tucokanire kenda nandi tucancamuka twina kainya twethera tucancamuka kagitako nthe ndienda menya atiri uni tari ndene okiamakia chancamuka watarira nani Karimi County mwari wa Gituma na uri mati niwe chonge ndola kire mubango ya chancamuka rukire runde kwambire thaa 1 mwanka thaa 4 cia rukire Jumatatu mwanka juma au kwa Weru FM mbeta mukoro ntambura ngotambulukire chapuli chwa ni Weru FM rumuri rwa miru rumuri uma mundune ija werune Karuma bwana Meru County tonyere monkadosi Eta Kirimio keyboard rwimbo rwize keneza mutunda muthikiria thaizire na ndaika 38 maybe karwetha nkiza kirigwe kwina mtura maybe ukauma ngogine very late buinga thainga na obishi cienu cina obishi cietu cire aria Science supermarket ere opposite prison kana aria nakumati yare ngutikia mumiru akethera akimenya aria nakumati yare au ni obishi cietu cire mwanka tariki 30 twirugura kuma themo cia rukire mwanka thaa 12 na nusu ciogoro kou inya umango gine thaa 11 ukethera bado turugurite wije tugufailire return itukurugura kinya Jumamosi kuma thaa 3 cia rukire mwanka thaa 7 kou kinyario no wije na tugagutetheria kuthithia return Juma mbere turikia maybe kiri mturo ta file returns kana kiri mture kugokuria KRA pin ni ambi ne umba kuthire kimutethia ate tika muthikire kana mutegeri wonde akari akimenyaga ati pin gintu kia muhimu muno ntukuijo tiomba kuthithia ntumba kuthithio tena pin inya kurugura bank account ona kurugura ku transact biashara lazima withire wina pin na pin ni gutethagiriria umba kuria ugoti bwaku kogu ni untu bwa muhimu muno o mtu wonde amenye pin gintu kia muhimu muno na pin etina inya kugia pin wenda kugia pin wenda kuthira wina pin no ujo business yetu uka apply and the same day ukethira wina pin yaku yes kiri mturo ta file returns maybe uenda kumwira ate tafadhali nayo kikanya kau no to lezile uga itukuthira turugurite bongerete madhaja tujangugi ke tafadhali bajukie kanya kau mtu inyabara bakuma ngugina thaa 10 no kugiguruguri monka thaa 12 na nusu kogunya no umengugina no gakurukire nyo business yetu no komba ku file return ciaku no komba utetheka kogu antu bajukie kanya kau tafadhali antu bategeje kulingwa penalty hiyo ngirije karwetha parting shot tukirikia wenda kwira miru ate mono antu mogoti ogodila no goti ndenda muno kuimiza mantu zaja go file return isha thaiji baraba tigere tafadhali je ni nampoe kenda tumba kuthithia return umbere ntariki 30 itakinya kaire nkwenda kubera ore tukore ogoti no tukwikuria batu ja mero ko twendere kuri ogoti ura kubati na obishi cietu ci open
but twe ngutikinya bo tutagete utentu bomba gukira kou no bweze na tukabutetheria muntu akaigwa gwa bakwijo bicine cia KRA akithugane yandeja na unkago atwa kana mantu jajo bethe kwenda bugande tankago atwa kundi ndakwera mumero batu tutuko uti muntu tukugwata nyumere tuthaiji muntu tuthaiji trust and facilitation kou tureaja kubutetheria kumenya mantu jogo tinkuruki nikenda tukomba gukura jande guru na jabu amero Juma mwisho ne gontu kwenda kuongera antu bonde bara registered na VAT ibabati kwera mwaka July 30th ati kwina mfumo jo moro jo gwito tax invoice management system mtu wonde wina VAT na bati utonya ke mubango jo gwito tax invoice management system no kethirora ina ETR ile ankuru no wite ke provider ke mtu ro kwendele ETR agotegera kwerekethera that ETR no itweke upgraded to the tax invoice management system na mfumo jo we mweru jo gutetheria antu ba KRA na nya antu ba biashara kumba ku declare returns cia ubwega cia VAT so inkubaromba muno bagetera tariki thate kinya no ntu tariki thate cia kuruka mtu wonde wena VAT atiumba gukirem gintu twitaga input tax ko ibadithia mapema no ntu after that year igatuika kaba kaingiro nya utiumba ugifairo utiumba ku claim your input tax kogu nkibaromba thaiji anto bonde ne batonyeke mubango jojo tax invoice management system Thank you so much. Ibwaka sana nontu nyaba gutirio ngire ngwitikia muthikire na mutegeri wa Wero TV gwatwika ta file returns cheku kana we na kiuria ethero gituma email kirimeru@kra.go.ke email yo kona kiri screen yaku meru@kra.go.ke na kethera we na kiuria kionthe ukabari ungira ara Mwitu Center nyombe witawa Mwitu Center au Sayen Supermarket au bankene na supermarket ya Sayen ukethera ukibona na gwe soldiers bara ukinyoka bore wa KRA ba kuonerio bishino au ongweri kwa hiyo tena kaigwe tena andika kwithirwa ta file returns ciaku nitigere ntuko inkai mwanka tariki 30 no manya gutitha kwina extension ko kenda kwithirwa gitonya thinene umba kwithirwa gicebere no ndutia kwende ukuriwa I think it's free kwithirwa file returns ciaku muthikire te kwende gwikio kuriwa take advantage ntuko witigere mutegeri wa Wero TV tugucokera utara rungi mubango jwa kuko kejo geta nambere oni nkethirwa geta nambere na mubango jwetu